Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Бүгүн биз Аллах буйрса, Аллахтын жардамы менен мына ушул 10-сүрө болгон Фил сүрөсүндө көп кездешкен каталарды жана эске ала турган зарыл эрежелерди айтып өтөбүз. Анда эмесе сабакка киришели. Суратул Фил. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Эң эле алгачкы аяты Алам тара кейфе фа'ала раббука би асхабил фил. Бул аятта көңүл бура турган жерлер Алам таро. Ро дегенде элин созбойбуз. Таро элин өз абалында болот. Алам таро кейфе фа'ала. Кейфе фа'ала. Мына ушул жер бир аз көңүл бура турган тамгалар эки фа тамгасы катарлаш келди. Кейфе фа'ала. Экөөнү бири-бирине киргизип салбай так дан ажыратып окуш керекпиз. Кейфе фа'ала. Алам таро кейфе фа'ала Rabbuka bi ashabil fil. Бул жака ажыратуу деп жазып коелу. Ажыратуу. Кейфе фа'ала Rabbuka bi ashabil fil. Бул жерден биа. Айрым учурларда бияс деп я менен окулуп калган учурлар кездешет. Ошого хамзаны ачык чыгарабыз. Биас, биас. Андан кийинкиси сот тамгасы биас, биас элин созулбаш керек. Биас, биасхабил фил. Биасхабил фил. Түшүнүктүү болду. Андан кийин ал фил фа тамгасы. Кыргыз тилинде дагы пил, мына ушул араб тилиндеги фил деген сөздөн алынган. Араб тилинде фил бара-бара кыргыз тилинде фа тамгасы п тамгасы алмашып пил болуп калган. Бирок негизи араб тилинде ал-фил деп фа тамгасы менен айтылат. Демек жыйынтыктап биринчи атты окуганыбызда Алам тара кейфе фа'ала раббука би асхабил фил. Түшүнүктүү болду. Андан кийинкиси Алам яж'ал, алам яж'ал. Бул жакта я тамгасы биринчи, андан кийин жин тамгасы. Болгон экөө кошулуп жазылгандыктан, тагыраак айтканда жин тамгасынын үстүнө я тамгасы турулуп калган себептен бир аз чаташкандай көрүнөт. Бирок бара-бара көзүбүздү дагы ошого көндүрүш керекпиз. Ошондо яж'ал, яж'ал жин тамгасы калкала. Калкала. Калкала менен окулат. Алам яж'ал эмес, яж. Алам яж'ал. Бул жакта кейдахум фи тадлил. Мим менен фа тамгасы. Мим дагы, фа дагы элинден чыгат. Ошого кейдахум фи деп мимди ачык чыгарып окуш керекпиз. Ал эми катасы кейдахум фи, кейдахум фи. Байкасаңыздар, мим тамгасы айтылбай калды. Эмне үчүн? Себеби экөөтен экенинен чыккан себептен мимди кийин фа тамгасы келип, фа тамгасы тезирээк чыгып кетип атат. Натыйжада мим тамгасын айтканда анык так толук айтып туруп, анан кийинки фа тамгасын өтөбүз. Кейдахум фи, кейдахум фи. Ал эми катасы кейдахум фи. Мим тамгасына эрин жабылбай калып атат. Бул ката. Кийинкиси тадлил. Ушул экөө тең эки тамга тең көңүл буруш керекпиз. Тага дагы лот тамгасына. Тага эмнеге көңүл бурабыз? Та тамгасы, андан кийин лот тамгасы жоон тамга келген себептен көпчүлүк учурларда та тамгасы жоон болуп окулуп калат. Фи тодлил, тодлил деп то болуп окулуп калган учур болот. Ошого та өзүнүн ичкерилигин жоотпойт, жоотпош керек. Ошого тадлил, тадлил. Та өз ордунда ичке болуп окулат, лот тамгасы өз ордунда жоон болуп окулат. Андан кийинки ката талдо, талдо, талдо. Лот тамгасын калкала кылып окуу. Бул ката болот. Анткени калка тамгаларынын ичинде кутбу жаддун деген 5 тамганын ичинде коф, то, ба, жим, дал тамгаларынын ичинде бул лот тамгасы жок. Ошого бул калкала болбойт. Таллил деп окулуш керек. Таллил деп калкала кылынбастан. Ошону жазып коебуз. Калкала
жоқ. Қалқала жоқ. Дот тамғасында. Демек, бұл аятта жиынтықтап оқиыз. Әлем яджал кейдахум фи тадлил. Тадлил. Кейінгісі. Ва арсала. Ротамасы жон оқылады. Алейхим. Бұл жерде біз Фатиха сүресінде дағы бұл сөзді өткенбіз. Алейхим деп, лейхим деп оқу албаш керек біз. Бәлкім алейхим деп оқиыз. Бұға да көңіл бұрауыз. Тойрон деп ятамғасы жон болып оқылып кетеді. Ошоға ятамғасы өз орнына ішке оқылады. Тойрон әбәбил. Ушылайты жиынтықтап оқығанда ва арсала алейхим тойрон әбәбил. Тотамасына өзгөчө көңіл бұрауыз. Тайран деп тотамасы ішке олып шығып қалбаш керек. Түшінікті. Андан кейінгі 4-ші аятыбыз. Тармихим бихижаратин мин сиджил. Ротамасы жон оқылады. Көңіл бұрауыз. Тармихим бихи. Мим тамғасы ешбір әрекет жоқ. Бұл дегені оқылбайды демен емес. Бәлки мим тамғасынан кейін ба тамғасы келген себептен мим тамғасы ба тамғасының шығат тұрған жеріне тарайтқаны екенінге жашырылып ғунна қылынады. Мұны ихфа шафауия деп айтылады. Қашан сүкінді мим ба тамғасынан жолыққанда. Натыйжада тармихим бихижара. Эми кейбір учурларда кейбір қарылар тармихим деп озы biraz жылчық қалтырауыз дейді. Эми көпчүлүк тажвид алымдары жакшырагы элинди бири-бирине өтө жабыштырбастан, кыспастан жон гана тийгизип окуйбуз дейт. Тармихим бихижара. Бихижаратим. Яқтан ғунна бар. Мин ихфа бар. Қатарынан келді. Бихижаратим мин сиджил. Мин сиджил дегенде ихфа. Нунның ғуннасы синден шыға тұрған жеріне жақын барып оқылады. Мин сиджил. Ана таштын ашық шығарауыз. Сиджил емес, сиджил деп оқиыз. Жиынтықтап оқығанда тармихим бихижаратин мин сиджил. Фил сөзінің ақырғы аяты фажаалахум. Фатамасынан көңіл бұрауыз. Анкені фажаалахум деп білініп, білінбес айтылып қалады. Әлбетте бұл қата болады. Ошоға жақшырағы фажаалахум. Фа ашық толық шығарауыз. Фажаалахум каасфим. Тура оқылышы. Каасфим мәкул. Хамза сүкінді. Мәкул деп оқу албайыз. Бұл башқа риwayatта келеді. Ошоға тура оқылышы мәкул. Дағы бір қата оқылышын біреусі мәкул дейді. Мәкул. Жоқ, андай тап-тақырлы қата болып қалады. Бұл жерде хамза бар. Мәкул деп біраз тоқталады. Эми урматтуу тугандар, жиынтықтап оқығанда фажаалахум каасфим мәкул деп оқыдық. Эми жалпысынан барын бириктирип бир тура окуусун окуйбуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам тара кейфа фа'ала раббука би асхабил фил. Алам ядж'ал кейдахум фи тадлил. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله تعالى бардығымызға мына ушул эгер каталар болсо каталар түздөп тура талаптагыдай окуганга мүмкүнчүлүк берсин.